Halo. Ya, jalan-jalan di belakang rumah Bunda sama si cantik Clara. Sama nenek-nenek. Nenek. Uti. Anu, biar Nelly, sehat. nenek Linda. Nenek, ya nenek Nelly. Nelly, nenek Bisa. Linda. Aduh, Om, apa? jangan Apa? cepet-cepet Om. Loh, wis Iku disi. lho, terang bulan. Oh, Han, iya. Han, Lan. Han, ojo cepet-cepet Han. Engkok mlebu pasar kan belanja. Belanja Apa? apa? Apa sampean? Tuku ayam. Ayam kan nduk kene. Oh iya ya wis ayam. Iya, ayam. Apa? Ayam tok ae. Ayam filet di filet. Iya arep tak coper, tak Oh ya tak di filet alusno kan ae, pompong ya. ana mantuku rene. Aku kan wedi. Tapi tiap minggu. Ora, kadang saulan pisan, kadang saulan pindho ngono lho ya. Sampean kongkon ta? Ora, Oh, ora. rene ancene. Anu WA. Iya. Percuma ngongkonnya. Han, awasan, jangan lihat bawah. Sempol. Sempol. Iya. Nanti gini terus gini anu apa pedes. Oh, iku takoyaki. 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 Oh, ini ada mobil-mobilan. Ini ada mobil-mobilan, nah. Lah ini kuda. Ini kuda loh. Gak anak sing nonton. Apa? Kuda gak anak sing nonton. Oh, anak sing gak ketok. Lho kok puter rono ya? Wis puter rono. Bu, Kak Rono. Oh iya rono ya. Aduh rame banget. Si namanya? Hah? Oh gak gelem lagi sampean ya? Nek gawe ini lho. Ora ngerti. Anu, Tata banyak apa ngono ya. mau. Aku iki mesti gawe dhewe kok ya. Tapi titik sak gelas Iya. ngono. Endi ayam iki mau ya? Iki lho, Bu. Gulai. Waduh, ini bakal sate. Oh, ada sate lho. Oh, Pentol bakar. Senane putuku iki lho ayam. ini ayam. Iki lho, pesno sik. Oh, iya. Engko anu di Setengah kilo. setengah kilo. Mentok. Iya, Mentok. mentok di